Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'du. 8. hadis. Hurmatul muslim. An İbn Umar radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimus salat ve yu'tuz zekâ fe izâ fealu zâlike asamu minni dimâhum ve amvâlehum illa bihaqqil islam ve hisabuhum alallahi ta'ala ravahul Bukhari ve Muslim. Hani İbn Umar radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Men adamlar Aşhadu en la ilahe illallah Muhammed Resulullah dep aytkanга çeyin alар менен урушканга, согушканга buyuruldum dedi. Yani uqatila деген söz mufaale, екі тараптан болу. Урушканга деген söz. Güreşkөнгө деген söz. Öldürgөнгө деген söz емес. Hatta emne dedi? Uqatilen nase деген söz. Mufaale болған. Екі тараптан болған нәрсе. Міне урушканга buyuruldum. Emне кылганга чейин La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip iman keltirip, namaz okup, zeketin berip, genге çeyin dedi. Eğer de kimdeki muşları kılgan bolsa, emne kıldı dedi. Alar menden canını, malını saktap kaldı dedi. Namazını okuyor, kelime keltirevi, zeketin berevi. Demek al Müslüman. Deseptilindir. Faiza faalu zalika asamun minni dimahum ve amwalahum. Eğer şunda algan bolsalar, kanındağı, canındağı emnesi, mal mülkünde sattap kaldı. İlla bi haqqil islam. Biroq İslam akısını beret. Biroq emne beret? İslam akısı verilet. Zina kılgan bolsa, taşparan kılınat, al İslam akısı. Uğurluk kılgan bolsa, kolu kesilet, al İslam akısı. Jaman iş kılgan bolsa, cezasını alat, al İslam akısını beret. Doğru emes kılgan bolsa ölüm cezasından tartılışı mümkün. Ve hisabuhum alallahi Teala. İçki dünyasın biz Allah Teala'ya tapşırabız. Namaz okuyup, zeketin berevi, sırtından momun musulman mı? Demek momun musulmanday biz muamele kılabız. Al yüreğinde içinde emniyeni kaç cüret, sen içinde başka nersenin kaç cüresin deyip, anı izildep, çukulap bizden işimiz emez. Uşul jerde köp masele jatat. Birinci, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып атат, ошол la ilahe illallah Muhammedur Resulullah iman keltirip namaz okup zeket bергenge çeyin men uşular menen uruşkanга emne kıldım dedi. Buyuruldum dedi. Eğer de kimdeki uşular nesilerdi kılgan bulgan bolsa emne kılat dedi. Al bardıq nersesini saktap kaldı dedi. Alımların arasında talaş tartıştığı mesele var. Namaz, orozo, zeket uşul parzlarda. Eğer de birinci mesele. Eğer de kimdeki namaz okuş parz emes dep çansa, zekat beriş parz emes dep çansa, namaz ne okuyaysın sen men namaz parz emes dep çansa, okuyayım namazыңды dese, al adamın kapır ekendigine emne жоқ. Şek gümün жоқ, talaş жоқ. Alımların bardığı bular emne dep aytat? Anı kapır dep aytat. Eğer de namaz okuşum gerek ele, günü körmün, erteң mıneke okuyum, Bulay buyursa mıneke okuyum dese, alımların arasında talaş tartışı jaratkan mesele. Bizdin Hanafi mazhabında bu alamlarda emne dep esептейт? Fasık dep esептейт, kapır dep esептелинбейт. Başka mazhablardan namaz okuğandığı üçün anı emne dep esептейт? Kapır dep esептейт. Şafii mazhabındagılar, Hanbali mazhabındagılar al namazdı inkar kılıp taştap atabı, namaz parz emes dep. Je kasalan men namaz azыр okugum kelбей атат деп таштап атабы, булардын бардыгы эмне деп эсептейт алар? Kapır деп эсептейт. Биздин Ханафи мазхабы боорукердик ырайымдуулук кылып эмне дейт? Бул эми жалкоолук кылып атат, биз аны эмне деп эсептейбиз дейт? Мусулман деп эсептейбиз дейт. Ошондуктан bir адамды мусулман, капыр деп айтыш оңой олтоң иш эмес. Шашылбаш керек. Адамдарды, кээ-бир адамдар ушунчай тез эле өзү Кудай Таалам şu күлүштү бергендей, бейиштин күлүшүн берип койгондой дароо адамдар бейишке киргизет, дароо бейиштен чыгарып тозокко киргизет. Андай болбош керек адам. Жети өлчөп бир кесиш керек. Жалпылай айтсаң бир жөн. Эгерде ким намазды инкар кылган болсо капыр болот. Жана сен деп бирөөнү сая айтып, же паланча деп сая айткан эмне деген? Бул сөзсүз бирөөсүнө кайтып келиши толук ыктымал. Демек, kimde kim kaysı bir parzdı çansa, jokko çıkarsa, al kapır ekendigine emne жоқ, şek gümün жоқ. Al emi parz ekendigin moyundayt. Biroq жалкоолук кылып кылбай жүргөн болсо ал адамды эмне деп эсептейт? Fasık деп
эсептелинет. Ошондуктан ислам акысын бериш керек деди. Бул жерде ажылык келген жок. Бул жерде орозо келген жок. Десе алымдар айтат, илля би хаккил ислам деген сөздүн ичине көп нерсе кирет. Исламдын акысы берилиш керек деген сөз, демек орозо ушул сөздүн ичине камтып кетет. Ажылык ушул сөздүн ичине камтып кетет деген сөздү айтышат алымдар. Умар радиаллаху анху Абу Бакыр менен ушул билесиңер зекет маселесинде талаш учураган. Пайгамбар көз өткөндөн кийин кээ бир адамдар зекет бергенден баш тарткан. Ошондо Абу Бакыр эмне кылды? Алар менен согушканга буйрду. Умар радиаллаху анху келди. Сен эмне кылган атасың? Ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах деп айткан адам мусулман деп эсептелинет. Кантип зекет бербеген адамдар менен согушасың? Дегенде Абу Бакыр ушул хадисти далил кылды. Илля би хаккил ислам, ислам акысы. Пайгамбарга кимде ким эгерде бир койдун жибини берип жүрүп, бүгүн бербейм десе, анын башын кыя чыгам деди. Мына исламдын акысын бериш керек деди. Илля би хаккил ислам деген нерсе бар. Ошол нерседен тыйылган болсо, ана ушул хадистерди далилдерин уккандан кийин Умар дагы эмне Абу Бакырдын сөзүнө эмне алды? Ынанды, макул болду. Илля би хаккил ислам деген сөздүн астында көп маселе жатат. Анан жогоруда айткандай, мурунку сабакта токтолуп кеткендей, кээ бир адамдарга окшоп, кочкорго окшоп ар кимди сүзгүлөй бериштин кажети жок. Булар болбос нерсе үчүн пасык, капыр, мунафык ал мусулманга ылайык келбеген нерсе. Мусулман адам ойлонуп сүйлөш керек. Капыр деген адам сөз чыктыбы, ал сөз сөзсүз экөөнүн бирөөсүнө кайтып келет деген сөз. Же моого же тигиге. Олуттуу сөз да, капыр деген сөз, олуттуу сөз. Фасык деген сөз, олуттуу сөз. Ал сөз да сөзсүз экөөнүн бирөөсүнө эмне кылып келет? Кайтып келет деген сөз. Ал эгерде ылайыктуу болгон болсо, ага айтылды, эгер ылайыктуу болбосо, кайра сага келип өзүңө ошол сөз арналат. Ошон үчүн бул жерде карасаңар, хадистин экинчи пайдасын карасаңар, эл-ихтисар нутк би шахадатейн кафин ла исматун нафс вал мал. Ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах деген сөздү айтканы эмне дейт? Ал адамдын өзүнүн жанын сактап калганга жетиштүү, малын сактап калганга жетиштүү. Ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах деп айтса, ал эмне деп эсептелинет? Мусулман деп эсептелинет. Hukm men taraka jami' arkanil islam. İslam rükünlerin barını taştap salsa, al kapır ekendeginde emne yok. Şek kümen yok. İslam rükünlerin, İslam negizlerin barını taştasa, en negizli rükün emne? Şehadet ve la ilahe illallah Muhammed Resulullah da. Doğru. Barın inkar kılan adamda kapır ekendeginde şek yok. La ilahe illallah Muhammed Resulullah sözde aytıp koygan bolsa, rükünün birinci türkünü ap gelse emne de eseptelinet al. Musulman деп эсептелинет, момун деп эсептелинбеши мүмкүн. Анан кийинки маселелеринде алымдардын арасында талаш, тартыш бар. Демек, кимде ким намаз окуса, биз менен мусулмандын ортосундагы айырма намазды таштоо деп келет хадистерде. Сахih хадистерде келет. Булардын баары ошол биздин Ханафи мазхабынын алымдары инкар кылып таштоо деп. Инкар деген сөз хадистин мааниси кимде ким намазды чанып таштаган болсо деп айтылат да. Намаз окубайм мен, намазың парыз эмес деп хадистердин бардыгында чанган болсо эмне деп айтылат? Капыр деп айтылат дейт. Алымдардын арасында талаш, тартышты жараткан маселе биздин Ханафи мазхабында ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп айткан адам эмне деп эсептелинет? Мусулман деп эсептелинет, капыр деп эсептелинбейт. Илля би хаккил ислам деген нерсеге bizde başka hadisler daha gelir. Kimde kim adam öldürgen bolsa demek İslam'ın akısı verilet, al emne kılınat, ölüm cezasına tartılınat. Kimde kim zina kılgan bolsa al özünün cezasını alat. Kimde kim dinden çıkıp murtat bolup ketken bolsa al dagı ölüm cezasına tartılат. Alardın bardığı emne деп эсептелинет? İslam'dan akısı деп эсептелинет. Anan sırtına biz adamdın sırtına karap muamele kılabız. Кейбір адамдар ушул адамдын ички дүнүйөсүн билгиси келет. Ичинде эмне бар экен, көкүрөгүндө эмне бар экенин билгиси келет кейбир адамдар. Сыртынан эмес, аркасынан татаббуу кылып издейт. Адамдын артынан кемчилигин издеп, ушу адам салат. Аркасынан кайерден бир адашып калса экен, сөзүнөн бир тайып кетсе экен деп адамдын кемчилигин издейт. Бул мусулманга жарашпаган сыпат. Кимде ким мусулмандын кемчилигин издесе, Кудай Таалам сенин кемчилигиңди издейт.
Жада қалса, үйде көрпеңдің ішінде, жұрқаныңның ішінде жатқан жеріңден ауратыңды, уятту жеріңді елге шығарып шерменде қылып қойышы толық ықтимал. Мән тәтәббә аврата муслим, кімде-кім мұсылмандың авратын, кімде-кім мұсылмандың кемшілігін іздесе, тәтәббә Аллаху аврата, Алла Таала аның кемшілігін елге шығарып шерменде қылып қойышы толық ықтимал. Сондықтан ешқашан мұсылмандың авратыны, мұсылмандың кемшілігini елге, жұртқа, қоғамшылыққа айтып шығыштан емнесі жоқ. Қажеті жоқ. Өзіңдің абыройыңды өзің төгесін. Өзіңдің авторитетіңді өзің төгесін. Бізде Қырғызстанда Құдайға шүкір бір чоң немат бар. Молдалы, өзгеше молдалар шығып алып бірі-бірінің кемшілігін айтып, бірі-бірінің жамандап айтты. Көрдіңдер бе? Şu ақырғы мезгілдерде кішкене бір дүү деп аталды, Құдайға шүкір тоқтады. Оға чейін емне болған емес, тарихта қарасаң, bir molda çıkıp ikinci molda onu жамандаған емес. Жақсы жағын айтады, кемшілігінен емне қылады? Кемшілігінен көз жұмады. Мен білбеймін ал жағын айтты. Мен білгенден жақсы адам деп. Мен білгенден бардық молдалар бірі-бірінен отырған жерде, жүрген жерде, басқан жерде мақтаған, даңқтағанын көрем. Телевизорға шығып алып, радиоға шығып алып, гез журналға шығып, молданы кемшілігіне іздегеніме почти көрелекмін. Мен ойлаймын, бұл дағы бір чоң неамат. Андай, егер де шондай болған болса, демек Құдай жазалайды. Ошол қоопты Құдай жазалайды. Егер экөөң шығып бір-бірің авратыңды ашсаң, экөөң тең шерменде боласың. Бұл емес. Экөөң эле калып, ошо мусулмандардын бардыгы шерменде болушу толук ыктымал. Ошондуктан эч качан бирөөнү адам өзүбүз менен элек болгон абзел. Бирөөнүн кемчилигин айтпай, сени менен мен өзүмдүн кемчилигимди мындай көз жүгүртөйлүчү. Құдай Таалам экөөбүздүн кемчилигибизди кээде коомго чыгарып койгон болсо, ушунчалык шерменде болобуз. Адам менен сүйлөшпөй калышы толук ыктымал. Ошондуктан кемчилик изделинбейт, сыртына карап бааланат. Адамдын аркасынан бирөөнүн артынан адам салынбайт. Мусулмандын айыбын мусулман издебейт, мусулмандын айыбын мусулман жашырат. Эгер аланиян, ачык, айкын, уялбастан бетбактык кылып күнөө кылып аткан болсо, анда эмне кылыш керек болот? Анда айтыш керек болот. Бузукулук кылып атат, ачык, айкын, эч кандай тартыныш жок, уялыш жок, бурдап атат. Тартыныш жок, уялыш жок, ушу элдин акчысын шуулдап, мактанып, сыймыктанып келет. Онда айтсаң болот. Анан мусулмандын авратын мусулман ачпайт, мусулмандын авратын мусулман жабат. Жарайбы? Алла Таала баарыбызды ушул хадистерге амал кылуучулардан кылган болсун.